Lecture Tangkhulnao na thum psychorally the talk with Sorintan Haira with kather episode li welcome sali shitalaye ajay tumna kanala khai chanphaya ka sangroom li shit khawai sa se itumna ajay war tamrin maram li chanphai sangroom li shit khawai sa re itumna tui khai episodes li sangroom khai le re ka ajay hiwa matala khai akha ngasara je rim kap ta hangai dalaye chanphai ka sa hili mapung phamai da kala itumna thukmai da mathamai da theising khui khai da ajay special sala khai guest akha rangroom ye dalaye ina ali introduce ami ke itumna welcome sa kuida chanphai hi moron da chatwak faisa se ajay hi kyashi paila khaya Professor Dr. Rinkhao Horam Principal of Pedigree College na rangroom dalaye sirly welcome sa le show hili kalana rag zangwe mangai na inu chanphai hi phang sarag ji ashik sang ka chihan chung khalei dele ning share show hili razang khami wang ning she thank you very much. Okay remakab da Pedigree College Jontang Jubli mo yonda itu tong ka wang mai ka khang sad le ji wang congratulate la sangai le sir. Yes. Yeah. Jan inu chanphai hi alung mawarang la ga Pedigree College maram ni tiao ka share sang sai tai la ga na Jubli kham yon ajona Jubli kham yon update na la ka saming sangai kala Pedigree College li any updates lately ka ba ka share samil jo la ka ini wartam rin itum talai tangkhul community wartam rin thasang pai mai khwai ji wi chanphai hi sabak phai sa sai. Well, Sorintan nitra kaning si na we channel true na mi ka chung khali taking sak ta tangkul re ka sangwi phekar li hakla kan ne ku de le de hi thelaga itra kaning si Pedigree College wong ta ka chang sini chi shat mang foi ka ina hili khung hili apam hi ung yang laga mi ping hi ung yang laga itum Pedigree College he one of the best college Manipur live sapai ga ji wi sit ka sang le da I hili Arui hi wacha ping wi khongchon kala mi ping ka tong khongchon ko la kai ka sapla hot na pa bam dale ma department thra da khani le dale I ung la ka ung khinga tum tharan chili Pedigree College hi li unfortunately 1965 li established salaka chupli akhala mamyon sala pamsai that maybe there may be some many problem and factors that organized masa quicker chirali jang kachi laga hai hiwa 60 years revran ya ka somi da kala yaka landowners being pioneers being jana former teaching faculty members kan the staff ka tong na sang ka tangkul ka tong na sang laga le shila ka na hopu khaya institution 60 years ka dara hinga kasung kai hi rally ning ka sila mili le ning ka siwi chupli makamyor masaba imrada organize alaka certainly within May 2nd week we last partly to organize alaka itum chi chupli milyon phungra diamond chupli milyon phungra da hopuk hopuk laga da thochan history lakri lim milyon khai la malai thu da kasaban da pham na laga itum kasaban da hot na laga I think that become one historic moment for us because for the first time karesa the chupli kamyon aka ka khani li itum donation ki palikla mo pomre ocha ping da da tolop tyo me da sa ping the ping li po wa la ga chupli milyon rakla da itum kanteli la donation ma ba lak la ocha ping na ne sai khul ka itum chupli chi success sa takkan milyon ne Okay. da mi expect ma sa ga sa katamnaobing ping ko chung gal ra laga ra ko to mi itum chupli chi swantang ti 25 li ring pha lakai na da milyon kui rally le ning shi kala ko tom de kle mi ko tong le tra kan ding shi da hangai Yeah, ring pai itum Tangkhulnao tong ho mai ne college ka sa the Diamond Jubilee mu yon dag le chi thai le ring pai kala sir we principalship we azingli NSS we festival la kamyon tha de thai de le apong chung khali ada upgrade sa man de le Pedigree College da itum update social media li sang pang le nek na la accredited sami khai le tha thai le je na ada athang na ka hang tha da itum we Manipur premier institution akang sa pai le ji je potential le lag le da thai khwe itum Tangkhulnao chung ka tong an la Katomi da one of the best colleges in the state Safai la hot now room say ji ari la hangsan kangai ne ning share ara oja ini chanpai hi ina acha iwi karin objective chili wangai de le itume apam hi cha yu ka tai bing Tangkhulnao hi within the example state of Manipur ji also yes education we li pioneer aksa da khuilaga itum li ka tem thang khamaya tribe ne da hada yang ka na vai yang ka le kap le da hange ka ari hon hi mi kai kana Tangkhulnao hi ka setbacks haula
lairik katam ka sheli ka tiao ka maning sang tu ji leo lak ji la question la sa pa pam de la ye mta la kha khana wa ara ithu me apam hili lairik tam shedak le hi ning kya ka ning sang da tam sheda le do quality kya le do ji ka question sa we maning ka ki wa ithu me ayar lik chung ka wa ta mau ka le hili pam da le bing theme ji ka ayar lik shok tam ka ba competitive mas harder to ji ka te wen ji la chung ka question sa wa ja chen na take ngai pa na ajui present situation hili ithu me apam le quality education hi Kili horado kala quality education hi leide le lai thuma pamli itum institutions being a quality education ma mirror le dog ji remit kap the no way na kha shangai li aru ta quality education je ka hiba objective outcome pa ji le jang chine ti ba khui quality education je ka ta college li meaning school li tam chi thei te khale ya award ji wordam ji award ji empower sa la ka knowledgeable sang sak laka knowledge sampang sak laka wisdom sampang sak laka tam khui de khaleya education hina awi khring khrakli chukhamachli critical thinking li phai sie msungwe mam sungmene gachi kala tada knowledge is power cha hola tam ko khui what tam hina awi khring khrak mirinli ngochon ka paya power ka tha thei thang me khang sak ga veng khang sak tada wholesome development hang the objectives partly quality education the orally it we atam hili tada mighty na khangak le de lairik haira ga laisu haida ba tada english va mtu there english va ka pi there english va pa there ka laisu ma ga jang dam hi quality education department ni quality education chai khawa anatam ko khui ka tong achi morality reno ache reno tam ko khui chi mirin di practical aina sa sok laka ngaveng sak mai laka thei thang mai nga sak laka ring phang sak laka ngo chon khang sak outcome chili quality education hore okay itungwe apam hili ara quality education midakle institutions mangsali do institution later school ping colleges mi later pi Chik tha mang sali dog ji la thengai le arwina na define sa khai ji ji tada hey will I be too harsh to say that itu maru le dekle itu mu education system hi quality education mi te le da hangki da kasak tha de ibam chuk khui te le okay ke wankle je ga quality education hi ba tada apong aning nang ko tong wa chuk pe da overall development sang sak laka people chila aware sa laka including the students parents khui mi ping religious leaders ka tong achang institution chi ko tong achang laka ka ta sa ka wotam khamsung wotam chi cha la kai na tam apam cha la kai na miracle ka chi khot khana chi mang chi na ung sok in the teamwork sai chi ta sa yu te ko ke le ba so far it education system he teamwork paid masar nge de ba khui chawanga quality education hi mu phada mi mi ro thula ji evening li hakla kai na ta ning khomong le okay ning share itungwe chan paisa da kle hi hada realistic salai na sau gi da mai ki pan ga har sala ga lamu khisa ron da hangai ojari ji yes teamwork ji akana na mention sai re kai tum apam hi li quality education hi top notch da mami kharer hi reasons ka teila lai sarala ari ji teamwork meaning la ka tei ga thala yes I think itu mu lai ga tam hi ta lai ga tam ji ga da part of exercise he ba ka tam na school li kal ka da lai ga tam ka tang hai ga ji tai bai na hi parents who role tra mak sang tha da oja bing la da chan to lop cha la ga da hi our responsibility kya ka thuk ta khikla ga ji ba chi la ma phani khawa kal hi ba khuli le de khale ya tum board member chi rele jang or jim ni ko society jim ni ga elder chi rele jang hi ping we role ka da sara ga chi chi ithu le ba hi education ka chi sak lak kan thuk lak kan mi ping serious lak kan ko khui ta da ma thei ma na wa hi ba da oja bing tolop ni le hera tum na tam si ko ko haira ka chi wi tai pai na ta da khui khai ta da le na da ji khui wa chi da da I have nothing to do with that because you type I ne he wasn't that them si ko bai de ji da ka khui hi itum ni trak sa su de le de ba khui ge ji de le okay e ba ba education ge ji hi mirinli politicians ala la doctor engineer sa la
tharma we thana sa sala la social workers whoever he wa wotum hin angmuyung backbone sa hoda hi pa hi angmuyung hi mathat mas ku to ka wa wi mirinji mo pung ka pha masaralak manawa chi thau dai itumi society we context li ing go hi problem khali de i ba hangai yeah Majari gang ga itum quality education ni collective effort darkar sadle yes school mountain la maramra ka itum mai khujila jang la ga ojala jang la ga itum awa jang society jang ga migi jirle quality education ye and are hi li rin la ga question ak rai sangai le akala serna government department we college we institution we principal aksachi we aina raugi the government sector we question ak rai sangai ara itum we tangkhul khili almost all the villages khutong ali government school hi balai serle akala itum we colleges la kai khalai la higher secondary kai khalai de lai jena itum apam li hangnos ka thaka school lai rock ser de lel ka function ga sa ba hi tha the function mak sa tha thewe ku chung ga jawa aming wang mang school khlai tha thewe ga examples ada itum hi ayang leli lai tamai na isa da few sa chi itum we paisa itum we atam itum lan ba hi ba ayang leli shokao kala itum government wili khalemai na tam ga ba example high school ga da wili ba free uniform ka shak za la lairik la free enemy ser da lai ka itum ba na chilima tam la private institutions li batam tu hai luk chunga tha thai lai wo ka changka the government with guidelines li anga ba qualified sala ga oja pingna oja sara best of the best mi daglen ka itum li chi maklei tha da thaiwe chena government with institutions being na tha da function masala lei da klei hi khiwang saro do gi hi ka thengai government mang we failure ng saraga athang gang da itum examples khukali SMDC da lei da school yang sang khawai khu lei da lei village authority katamnaobing tha lei ser lei itum we collectively fail ga sang sarala otherwise itum na key roles and responsibility kui ka government schools being hi ma tha da ran sa pai me do hi ta de jang hindi li ka hangak lewa दूसरा थाली का लट्टू ज्यादा बड़ा लगता है दा लट्टू सिंग सिंग ले कचंग का सेम कंपनी वे तम लगा थोड़सक चिंता का नो वी खोंपेली जंग तक ले लट्टू जी यू खोंपेली जंग तक खली वना हक में दा थे के जी हिंदी ने कहां का ले ची तक मायना सेम एजुकेशन ही इतम का फुंगी विलेज ले इतम तांखुन ले ले साले ला Kangate ram we school ji mathape tha kada this is a problem of a mindset that the new problem ne wa okay and same education ji ka talim mi sab mi te khali ta te hili mi le tang ku no ba hi ta ram mas mi si sangrak la mi khangte ping ko khongpe bu la tu ba je mi thai ba je hak me de thai son khai da that's you know mindset ji pa ji he to breaks up long ke ji now the second thing is that itum school we institution jara ma school we you know government school jara khu dong le le sar le jang ai me khu dong da fail sai ke ba je ba mam sung sa la bai kai ba school m thala kan government school m tha da ran sa da le la truck le pa pam ta le ka ku chung ga ja ba tha da excuse hi ku chung ga government na ta da infrastructure ma tha da mi thu ma ne o cha ma pe mi ma ne or that what's up being pump 5 quarter mummy to money the blame game himang jang sa pam hai ke tung klata you know sometimes we need to stand in our own feet government ma pe kharchi itum na pe mi fa sa ke ja ana government school leader clipping he arriva he government le khaing sing de le de hangai mai pe de ma tha de ming sang la school ka da midday meal ka thai nei mi de le uniform thai mi de le khang te te ping the miser de le jang chi ta hai ka ba le de click government school ak le de hi khuk to jena parents la society la church la to ng zang la ga chem ka si ga ja khwangan mam tham ra ta de in one of the example I hangai I was iram to some cv hi hi li khang te private school am lem le khang te english school ki hi la lem le government school ak mang achal kan arwen dung ta le okay my father was a you know headmaster da jingum hamti lang da bo sa sarai awasi lati mit them sala la metric pass ma sa sala la sincere sa da kana ba sarai to iram katha achi technically le de kle khu ju ne iram school government school ji hai no me ku chung prominent leaders top officers ku chung producer hai re de roxini ka hai ra cadet officer thang to chi government school hilila khu ku tong wan no lo iram school ji hai ka sak lak kan khun khui o cha ma ka pe le sa la chi lo khuna mi te mil ka da ma khning da pe sa che na yo sok la ka
iram ma sam ka ta problem le thu mo chi ta ho da chi ocha extra passing la ka chi tolop mi vai la ka ocha chi va chung sak la ka school khang te la ma le thu ta hi ba I thum ko tong ma tha da ing sang phu da ko tong ning sang la ka iram aru la school ma talaga na ran sa ta le ka tam no lo chung ka ta ta le pa bam da ina hang ba ba chik tha school khang te tang khu ram le chung ka le sa la pai chik tha chi hor chak kai sa pai kala ina avu ba le ha chi mi so hang ngai ba ba na wi nau chi teo la kai na le de le ka avu ba bing ling so pam la ga na wi physical help moral support ko tong la tar ka sai so pam tar ka sai miram li ukruli khangte infali ka tatali chu hol ka nau chi na khisa chale kli la matai mana yang 24 hour da karchen le ka yin sang da khale la maning man chu cha la kai tum tangkul ba free the liberal sana ho da wo katamnaobing ji anytime pi ngali pi yo thui ngai ge yo thui chi ta ho da avu wa we miktali makali ma pam tu da hu ka sak pai maram nok chung le not only that now ra pi ya avu wa we kedo a kind of avu wa we a singli le shi la kan ta ta so ka pam chi ku chung ka tar ka sai da ko ye chi ta ho da I wa school ka ja ramni le da le government school hi khu ka tong na yin sang la ka katamnaw pa chi la sire sang sak lo la school board members la tha da yin sang sak lo la le da le whatsapp ing chi le lam tha na kai na tam ji theng sak la ka thung le lam ta la kan team work sa la ka si dum school ji government school ji ko tom ka sir sik ja paisa ko chung chung spend sa da le da khale chi la suita sa bra la same education pa chi la mi sa bra because it's the same syllabus ne jang same whatsapp ing lo ko chung cha wa ra train sa khai mi phing mang me chi ta ho da yu ka phning le ba kja ramlim thala kai na government school leader le dekli ring sak ngai chi ja ngai okay interesting salag le update ti khanganai na da ka thang do oi tha da possibilities ku chung kha le pai lo mo chi le chung ka thei huing sak le ho ja ri ya ri ping wang le interesting sang wa vai ka la khu ka dei ping wang la challenge sa da kui pai vai to some cv we government school produce ka sa alumni ping da import ka thang dai thuna thei ka pai personalities ping teo ka share sa mi vai ra ari we iram to some civili imak yong so ke shim rei da jic li a hi general manager india ka tong we hang me kap ka cha kang sa chi iram school ho pok ne ari we mla sa ta kre khishim basum ai cabinet minister sak sai jang a hi la iram school li ho ko pok ne ila iwi foundation class 3 and the iram school li tam sai jan I to James ho da James mi ho da a hi ai na chon tang cham retire sa hai ra china imsan ho da chila ala ai sa ta le china headmaster lo ko chung ta sang ta le khang te te lo chung ta sang ta le that's some of them few of them I'm just naming them right interesting sa lag le da tha ka I thum hi government institutions being hi neglect sa pa really government institution is private and tha da ngai cham ne da yes hang pai re okay ari ha ka I thum we khu li le da klei thu mindset a khama ka ta glech ka wa government school le da klei ping hi government na yang sang mi ran ne government na ma pai mi a ka wa chi wa we have nothing I thum ki ka sak fai ma le ne we have nothing to do ka chi moi da da yang khai ai da chung ka le chana government schools being khu li fail sa da le example sa da oja ka pai mag pai we or I thum infrastructure ka pai mag pai we a thang nan khang da government mag pai chi I thum la pai sak pa effort la mi pai chi la ka hang da le da tha ka I thum hi collective failure ng sad leila government mang li phian ga pa mi ithum tak nang sad leila ji la kha thenga ithum pa da taner mai la ji bai kha thenga yo yes at the end of the day now chi no we now le government we now meaning mane chi da ho da na he government duty ne the government na ming sang la da abundant sa kai da ran sui ji ba ji ba now da la ja now chi ba government we citizen ne jin da now no we now da jane no we now mu soi ka vai school pa hili ba government ma pai khar ma sung khar chai ko ri li khunuk ni le la kana ko tom ko school chi ma thang sa ke ji itum we government school hi ta da mam tha phrum ma ne ke ji itum we ning hi mindset chi khale ho wo jane english school whereas english school pa li ba no feel so kra jang khang te te le da chung me khare admission fee lo chung me ra man ni fee lang ba whereas government pa le ba chung me ba free in da yang chi da ho da when same education le ko tam chi thai thik le oja bing me english school oja bing wi chi in the kek lak sala maning me ka chang ka government school oja bing ar bed mu ko ba ka delete mu ko ba ka kido tight mu ko ba ka kido school oja ma sang sak thula government wi ya
to chita how the here they are supposed to be most qualified people right chita how the qualified chala khai oja government na ka pangkui ka hai mi ping chili ka tom laga tam chi thei ng saksi ka I think they are selected people chita how the government school ka ta mam thar maram government with school ma thami thui ji themi thui ga ja training la pasa ka mi ping chili ka pangkui laga tumli government appoint sa le the chipping chi qualified ka sami ping chi na thalagan tam chi thei sik khangte private school khangte ping li hewangai na compete masa ma thami dal sa masa pai rak la chi ni che but the thing is that the problem is the here government is aran the plane came mang sai ka is not going to work out I think khang ta he always is a teamwork kala he teamwork work meaning li it's a kind of a holistic actually we tangkul we context li soidekli kale dal je khikla chika water education hiba idomi komo hiba phasa mangla ka chi khning rum la go okti sa hoda phasarin manglarin phasa mangla khati to with development hi mangrai jai to ka ba sis hode lari them la ba ka manglarin hili chili ignore sa hai ka tragati la o maning ka da negligence la ka nuisance la ka te la tada mi hi mu ma phar ro chitala jaina manglarin phasarin khani thuti hi ya pen wi pe ka dan da we khani thuti ji ka rip da ka ka mirin hi ma shoi shi la manga wa me chitala jaina autumn je hai ka ba I think ji mi thum wi phasarin mang wi lai ka tam chi mang ma sa la ka hili manglarin wi role ku chung sang ha jaina church na role se asa mi la ka tom la ka hi church role ka chung ka khli fa sang ha ba jaina khani thuti hi ngurum khai tam da ra chi le ba we can make a wonderful things okay ning she kam ta points ka chung ka share sa me lo ja arwi itum abam li chung mai thui the itum issue face ka sa hi khuna face ka sa hi ojamak pai chi shona we jan ojamak pai wi alternative solution hi khi lei sarag ji tiong mai ka share sang sang ai kala hi we along hi le itum we civil society organizations being key role kui la ka sa pai itum we even elected representatives don't know arwi na tiong mai ka church we hangai ka arwi le teamwork sa da ka kam ta la ga na arwi ping hina civil society organizations being itum elected representatives in the key role kui la ga itum we oja ka pai mak pai tha or infrastructure you know kimo mai khojin na ning sanga khawa kimo mai effort ming rok la ga sa kui la ga school hi ma tha sang sa pai do now I think here it comes itum we tangkhul we lansin we maram hila ra sang hai for example tangkhul na maximum paisa spend sa da kle hi meeting ka tha conference ka tha tada panit panau kada maran ka sata salaka they don't mind spending lots and lots of rupees crores of rupees for that loko building loko ho church loko phungri saka sab loko I think paisa pa ko jo gavachili invest har sab tale de ka he could that shows that khujili la ka chikta resources for le gizitala ka chi resources pingchi for example otama ka pay chili khujili deu ka sa ka pai apni yang thug pai ami na conference we wang khang te we wang lak sponsor sa mi lo je ga mi sab de le chik tha mi je identify sa la ka katamnaobing o chama pai ru le de kle la tam ngai la kana ya lu matam ru le de kle le tam de kle mi ping we wang na ka teo ka na khang chama sa pai ra la da po khui la ga extra o cha la sang pai ko government ma pe mi ru la I think we need to rationalize that ke wang na che ko that's a wonderful work the akhirtul ring phale le re ka chamnaobing chi we wang kalam pe le de kle chi wang ta da shiki ma khai mang le in khong chong jana ka pha ot urutli savai te le jang ji satisfaction le re ji tala aji tangkhul na marang ka sa da meeting sa de le de kale ya sports meet sa de le de kale ya ka pai meaning me de pesa tra spend sa de le de I wish villages being na khukli le de kale ya government na ma pai ru mi la o cha le de kle ping chi khu kwen la organize sa la ka o well wishes ping ni la ka te ko hang la ka o cha ma pai kha la la mo pung ma phar ra me ne ke wang le che ka o cha ma pai ka class 5 and de le la ka o cha phang ma ka pe ka kai ka class off side le sa wo ge chi tra chi ka tha da ma pai khar o cha basic sa la kai ping chi chi ti ho sang la ga jang ta da ka sa bai lang me de la khukli ta da everyone we autumn hiba information technology haka advance hoda
now rabing chila tada atumli impress saki ji jang chi different technology and learning way system ji atumli for example smartphone big TVs internet li or kan te li sok ta klei latest information ma kan ta ji la atumli chi thei ka atum tam khangai ning chi interest ji lang with the create saki ji no atum aji tum tangkul li with the hikta innovative ideas hi track khali ta ma thei lang with the lecture extension program ka thawi chat some of the successful personalities atum being him barak ral school lecture raming saklaka chong young serving li mindset chi tada create sang saklaka tada atum li yang kalaga hot na khangai ni atum success ji jing laga tam quick ba le hik tha ji khuna tam li khongnai aram khulila successful person from in different field or many ka khongnai khula omni ka one fine morning khangti khuan rada khlaiya visiting professor ka si thada visiting teachers ka si thada raga tumni opportunity khuila ka atumli kasa ban sensitize halaga hikthal salaga khuna hita innovative idea ka chongka salaga education hi interesting sa lak saklaga national ping ni atumi lairik tam khangai ning chila create salaga hikathalak chongga sapai aru khona tam hiliwa masak paim limne sky's the limit. You can do a lot of things. Okay. Aja ning share originally sakpa pong chunga pragmatic salagan sakpa pong chunga leide leye. Originally CSO spin. Okay. Yeah, atumi roles and responsibilities la ka hang sanga itumuli khji da katam long da leye. Zone wila leide leye itumi kala mtala in apex body leide le TKS the itumi roles and responsibilities na khimo mai ka da le saro the water rin hi matala ga itum government institution hi mathasang sakwai we. Or even the elected representatives. Okay. He tada CSO ping, like a social worker ping. They should play a link between the institution and the government. Kawang ko khuli le de kalaya hangvu ping or manika wacha ping or katamnaobing the ping na government we him le he sapai ke bachi mathei wakhre le thi sala mayung khratam le jang hi ka tha tam li basic sala khaya basic needs ping ji CSO, it is the role of the CSO to, make a mediator and then, atum ping na lung ni pam laga tarkar sa ling men sa laga he that improve sang sapai. And other thing is that mi birano CSO rano na birano kas sab anything the political license masaki ni because the institution is too holy to be that. Okay. Institution he was a temples of learning and he was holistic salaka he was above the politics, above the partyism, he was got tongana, chui lakana, thermating, lakana, matalakana high the posting reno, transfer reno, he the political way, party way, ism, favoritism, ralaga, chiktak, sapachi, he the institution he live, school kada he live, politics, ryokva, upon masangsak, lucky jine, if you really want to develop the institutions. Only then it can grow. He was katong and the third ari and I like a katata sakam tanks mindset dina. He was me day, generation day, Jurka shamda, Dr. Masakatina, Mikinitum treatment with other me to the Tibai. Tong Masakatina, Tong engineer Masakate and be Tong Chukung Milka Shimjukung Milka me, Sati by. What jama satela heli politics sang like a qui papa recruit papa or gisapa sapa paika generation saga the day meaning saga the day he suck make twig jaka kang sanda javangan ever he pai he live down kiki jilali political ism jimasa marazing sanga niba thermating lakan halaga make a tong niba make a shemne yurka shemne kaji mindset and ever orkotong sang sanga okay chika taina the changes rapai right. Great point. Jibache itum kutongana ma ada mushungda kuilaga practically implement sazi jiba itum hi collective growth later the kui. Yeah, ringpai ning shi ara itum inu discussion hi general salagan government institution government schools we sana ja ara inava ukrul town ukrul headquarter hilu ngaidle maramba hili institutions chunga le schools and higher secondary school college le then ara itum apam hi education hub aka
saga pai potentially the kui itum okrul hile miur ge tele ratam ngai kala itum mi tam da klei hil tam pam da klei la matha khmai apong hi chung ga lei pai fei da shan kui de le chen ari we prison scenario hile ka hadun na shan kui li do kala ways of improvement areas of improvement ka da khima apong ni ra pai laga itum we tangkhul headquarter apam le da klei hi lari tam pai la khai lari tam nga la khai apong sa pai ni klei ji ji dio me ka share sang sang ai le 아루장 사다 이 가항리 가다니라 가 이나 이 college pedigree college 이 that more or less every month meeting sai faculty members being jan faculty members being rakzip gaidam tharanli no to he qualified wacha mang ina tum nikha tangkhul hi itum tangkhul na ma shamkha kipana karalaka shemra da mara shemre they may be there, but that will be very rare. Jani inat me kawa na tum na ura bingle lari matam chithenga ya kha. Kala na lari katam hilit tadang chang makam le se kha. La tangkul shem se jili namazanga ne jega this is not the place for you. Transfer stock the olu. Jani ding de hang de chakshida. Ada oja bing na mind masamane kala oja bing ka tong la pedigree college le pam de oja bing oh idum tangkul hi tum shem de mindset aka changes khata ina in a jisan quickly. Now, coming back to Ukru. Ukru he, lighting matalak kind of tam kavai education way. Matai lak kai upon monks hug by Miramalix. Kevangla Jacob, climate jiko, okti come taji. Pollution zero pollution, the water report laying ra. Kala hili, itum Tangkhulnao mangpam how the hili, track a problem money. In Falkata, me your pay head the junk. The strike, burn, tada, chinkumpeda, flood no flood, tada jang, floods a high up a jang, will shoot his hapa jang. Tata issue problem with after problems out. For example, in Park Tai, he live letting Tadam Bam tell him day. He never burn Gizimanga, strike is a mangaba. Climate check, matala, gathering pala kind of love. Scenic view, like Shakam tapam, Kipam rapam gaira. Chitao the itumwe, Ukrul he. Mi ko tong surrounding area bank ko tong we hi institution hi matalaga ni leo sija mi ko tong rapam pai ki ja apam ne heli ratam ngai ser ki ja apam ne wa achon tang se mi si college le NSS way festivals hada 1 week long ta kem na sal ka rapam da chili khra mekhalei we na jana assam we na ja informal ka de mi ko tong national bing chila ku baile pom ba fu se ji de ke wang na ji apam ji chingri ya na ta ring phana ji la tum jang तो हिकथा अपने के वंगाई ना इतुम कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल खम तथा लिंग का मी खंगते पिंग मरा पम पाइरा चाहे ना ही था से जे का इतुम माइंडसेट ही तलगन लाइक तम थे तकले वो चा पिंग ही इतुम तंकुल वी कंटेक्स्ट ही ना अखले दे जर्मनी का था ओमनी सिंगापुर का था अपम का था हिले बजा कोरिया का था अपम हिले बजा वो चा जे का टू रेस्पेक्ट ले थे इतुम वी मीटिंग ही वजंग इतुम वी तंकुल मीटिंग ही वजंग ai tada service ka khangtim sampang tola oja na naula sala jo oja the last option sada whereas oja ka ji here the most respectable job nda jana oja ping ku chungza sangai ka sim sangai ka si khangde option phala ga masampang tor ka hi oja ka sa with taipan chi mindset they are not proud of themselves you know kala atum responsibility chi mathala ga na I mi ke shemne yur ke shemne titike salaka school in na jang private no government no jang tak living ko tong china ma thana kai na ke cha service si sincere salaka na sa se ke ja I think Tangkhulnao hilibam ta la kana rana te ong kif thangmet na sumi ta le de we can be the best teachers things that we don't try it hard maybe we don't give our best we don't give our best maybe we are not that dedicated. Chivangana, itum hilile take like government school no private school no. He one of the best in Northeast mahang by the way. Chi itum knowledge lack something like qualified makasa mangli. Maybe we don't give our best. Jan itum best jimilaga. Later kala school pin government school no private school no WhatsApp ko tong jina. Kachicha we sakate. Titik salakan sincere salakan one salakan tamste sikja. Ayaru maybe ko tong hile ratam ngai environment, conducive environment, there is no problem. That he itum ukru he batada
education we that center epicenter sapai hangaya yeah ring phala ge ga hiya kha sa da sa pai line le da kle hi ka I thum nam sa khui thai la pom da kle thi shiwa me yes je na hi ba hi mo hi na rang da hangai oh yes I thum collective effort mi la ka sa khui pai la kai na le tha da thai da le so I think I thum we ka thana ping jang jang la ka le thum institution le da kle ping jang jang ka I thum collective effort mi la ka education hub a khang sang sak se ki ji ba je ma chan sangai o ja ri yes I thum hi a thang in lak chung khala discuss sang ru mai re I thum we Yurak sa da haksang rai sang sei jikava I thum we ang yung hi watam ne ka tong hi huan khara tha da thai ai thum na common sala ga phala ga proverb tha da yurak sa shiman sei jika rai sa pa hin maning la watam rin ji chaksing sak lo da hangai ju vai na I thum la haksang rai sang sei ka watam rin ni ba tha sang reli chana I thum ara tangkhul community as yes individuals are the excel sa da like chung khalai sa re khul lai sa re or Ada itum kachicha we mirin wang sa da kle sa pa ka ara as a community itum hi progress sak murum ko pai education hili itum water rin hili tangkhul naag sa da katong hak sang re sang pai we ara hili tyo me ko ngai jine itum athang ina tyo hangai re khre laga we katamnaobing hining sang khoi tha thai ji dai nang shan khara li chena ari hi ka tha da lei da lei now da hi ka tha ba kha phara ji li tyo khang san ngai jine ai thum tangkhulnaobing hi water rin hi ari lei da klei hi ara ka tha da chat wa khawa itum hi community a ka sa da ka them thang khamai community nga sar do itum hi mya khamang ka them maning la ka tong ka theng pai la maning mane apong ka ji taw ng taw la ka itum collectively them thang khamai community ka thadang sa pai ni kleang tangkhul yurli as a shi yur ya tangkhul ya themai tangkhul hi thai thang mai gi chi yung sa ka bai we apong hi water minu train ka thada manga wa bai ro do aru chat wa gi ji hi li so ring dan I ka pani ni chang tangkhul academician water we pongli oza ping hi assistant professor no whatever or school was in that line tribal who say itum na advance me tweet account statistically me on samre okay itum we ping Delhi University li khang te khamta university khang te outside Manipur li Tangkhulnao chung ko chatle de PhD kum ni producer te li tribal who say itum ko chui ni jang de of course civil service li ba chung kum tio ko kep le itum ma sok ma da ko education a pong li we itum Tangkhulnao ko them thang ka me khani thot ko chung ka sok ra thale okay so in that part I'm not that worried okay we have sufficient young dedicated and qualified teacher for that matters academic now yes okay ka hi khanga te aka in a fail ka sada the the klichi ba ki ko katamnao ba hi katamnaobing hi competitive spirit akhala malai mani lairik ning sang kai na in the kitam khuira what do I learn from that ka chili ki thang ni tam khuira ji challenging sala kai competitive spirit la male class only la healthy competition akhala male ambitious masalak mun tangkhulnaobing khani topping maybe it matumli tyo ko motivate ka sa khwa dai na I don't know that I don't exactly know that ka tangkhul la di katamnaobing hi na di tamno to ta da wala ka tam mai thang ni in ka ta hi a chi ki tam khui wa sara o chan tam chi thei te ki hi na ili ki tam khui ka vai hi knowledge mi impart sa ka vai ka chang chi pa chi ma phani wa tha tha me nei just mobile clues ha la ka phani phana o ari ki do thariao chila thariao ko tha ko cha che ka ka chi pa song fu le me le chi tam no lo ku chu jang da le na shno hi ni dal wa ga sa da le cha ka lum shlau li chi ka tha game and sport de khang te li ning sang tha da autumn lai ga tamli ning sang lak kaina knowledge thirst ka sa chi competitiveness chi ka tam nong la khalam lem de chi in tra ka lek sa de thai hi ba abu ba motivate sa ki ni wa chaping na motivate sa ki ni kharnaw na motivate sa ki ni se so le de clipping ko tong hi hi ba khani topping hi le ba ali ru ka jang ma le ka ba ka da amang ru ka jang create sa ki ni ru jang thirst for knowledge create sa ki ni chi thai ka lari pa ngai ki rai tam ki ni pung bang thok thra pa ruan da lari pa wala ta da mang sam ngai ki ni chi we thirst chi ka tam naw li ya akala ma thai hi sak lak ka haya ka chat tha di ba thai chi taw di hi
katamnaobing nam tai la ga na wa bing na khu katamnaobing no board member ping no de ping no hiba katamnaobing ile competitive spirit chi le la ka thirst for knowledge le fa hi create sa la only then itum re ka sang ha ka sang ke chi la ka la hiba awu ba na wo sopam la ka thong chi monitor sa la ka encourage sa la ka dada tama kale ba punishment lichi shai la ka machit la ka not necessarily that itum katamnaw avu we learning processing te fast learner slow learner chi lung wai jang kai ga ba machit ka ba lai pa khami le jang kai ga ba musop bi ka serious am da ning sang khami le jang ka na avu ti ni hing te chi na chi psychology wo cha na ma thai le random man sa pa pai ka you are not going to produce a good students and he was jang ekdam rethinking ka satar ka le the from grassroots level li tum kathada sa ka improve sa ra ka da sa ka parak lag ji chi grassroots level ai tum machuk laga ring ka fatar ka plan ka satar ka le the government mang ni blame sa pam te si pa chin ta ki chi mading mane government what school level pum ni ku mang ka pam bai 24 hour the rest 20 hour avu valing so pam te le katamnaobing le so pam te le I would take with what avu va ping le jang katamnaobing la as isinau hilin na himram lik te utam chi thing sangai punga ali kharchan sang sangai motivate sang sangai very rare in our case yang naka ithung mi nau ra bing hi ko chung cha avu va na lairik ma pe mi mra yana ta da frustrate sak sang chung le le au basic sala khai nit pa chi lo mi ki chi pa cha ba mobile ba thing tham ko lo mi sab basic sala kai lairik ba ma pe mi ra sai pu ma pe mi ra atam cha da school fee ma mi ra lako fix chung khmia private school pali ba tam sangai ang no we khale athishu da ne we level athishu da suk la kalai matam sak la jak if not necessary chi jana itum khan saba ki chile de khli hiwa what time he government school li ja khli le de khli chi ka sab class khli an da matam tam khal ka chile class me ta ayal school sok naw gi jin da ka kai ba khli ma thai la da english school ja da private school ja da jo pa pa hai la ka phaisa ma le thu da rai tam khung tha da ja national being we mindset so hela jana proper planning tar ka sa le future wang na budget athish ta budget sam ka proper planning sa la ka mathang step one after another khabai tar ka sa le de jana hi avu hi saklakan thuklakan mu chukla lari ga tam ni ja hota da se chi peng ga da chi peng la ka monitor la masala plan na masama our financial condition chu the plan na masama da hi kharnao avu wasa da klai mi chung ka hi yon da de national ping hi motivate la masara ma da mirin hi khela sa khaila khali da thai da le jani hi itum overall ko tong hi li tum chuk ni ga ring thinking aka tarka sa la hi musung kui tarka sa di kui okay yeah reality talaga ni share sa mi roja itum wang tam shukui pa la khaing sa le ara ojan na rethinking their car sa le itum hi ping their car sa le chi le ara thaka itum as a Tangkhulnao as a community itum hi kachikata khipana initiate sa laga kachikata step forward quick pa apong kata malai saro do chika hiwa individual sa or as a family or as an school as a college as a kachicha na sa da or itum overall itum hot nangrung pa apong step quick pa lai sarala hi matai la kan jang ma tada hi student organization Tangkhul ko tong chi ka TKS na apex organization na jang TKS I think they are doing salak metal mahang mere ka hina ithumili ka ta reformation ka thara ka da hi water moi pong hi serious am the thought sala ka hili tham ite survival chi serious thinking ka tar ka le here kala tum spearhead sapung ge chi ne chi ibe chi ning li ling sangai chi na chu chi li ta de zone wi la lecture de le khu student union le the student union ping hi bo water hili top priority milaka saki ji meaning mala I think less khangte party conference okay kin is baji teo ming sangai water hili thuk me da eba jing sangai da eba chuk chiko and hi da eba student organization sa da hi pa hi spearhead sal hili main role sa da ping sangai apart from that khukuli reno da education hili ning sang la kai kla hum tang hili take from ping chili hokilu from time to time
atum li encourage sang sak lo yang school li lo hol ka lecture wa ming sak lo Christmas ka tha khung or any atum shuti khung atum tarang chile la atum li ho khwi la ka atum li avu wa ping ne parents meeting sa la ka motivate sa mi lo katamnaobing li lo motivate sa yani hili wa da mi ka tong so da ko ka thangkal mo ho pai ma bai ka thinkers ka chi ka tha concern tada hiwi matang hili tada interest le la khai mi aka khani mang na le inisi sa la ka tada group form sa la ka mathang me ka chui tada chui wang sa pai ka hili matai la ga na student organization le da khala ya jang tangkhul wi che ka tikke apex organization hili I ba tada than la ga hi ka chi ka tha plan program policy hakla ka ni koi sok la ka itum tangkhul hi wotam ya pung hili manga ba la ka na tada I chẳng hạn khi chứ có William Pettigrew he the first education Western education là quý khán ta thì he first đang phong lấy ra sang thế này chứ thái có he thum nào mình không thấy bình đi mà và mình khar người gì cái gì đó là có he may mà mà vào lạc gì mình sang rồi có still then thật là arui là thật là mà ngali khẩn nhiên chắc là có thật là vậy mà ngali người những chắc son cái gì yêu sang sang này Great. Ojaring panai re. Ko shok zang chung ga ji them dem telain na acha yang da klei ping mi sai ko ro wang eye opener khang sad lei re. Challenging sala ka chung ga share yu shong aina han khangai wa hing sai re. Jen concluding remarks ada no wi wa gaina ka chi kita athang mahang pai nak sikha lei ka or ina matala gaina itungwe ava ina katamnaobing li tiong me ka athang ba touch fa sai re. Ka itungwe examples ada itungwe important sala ka institution church lang sad lei church kan na no to leaders being Jose in any sector leaders being kal ava being katamnaobing ile no personal message ari to me word term rin hili be salaga no concluding remarks hada khami milo la kai ni chan pai kop sang vai sa se okay ting share so ning dan ari ina dala kana khani hangai katamnauli khare sa ta hangai katamnaobing na tu ning matyo lakalu ava pesa malei mane kala ka tali matam mane cha hoda matam sakra mane da ning ka teu masala kalo khewang na ka tali wala le hilipam na la ka tam salapa si more less ngai chai ta tam pam ra kha ina na tum ni hang ngai pa pa na tum mirin li competitive spirit le lo kala na tum them khangai the khangai ke ji ning li ji ru ka chang tha da ru chang sak lo o ku thui li hot na la ka sa ku sare ki pa ka perfect sa la ka ma pramane thingong la ka tiao no ai na ling la ka ma thang tar rasung la ka won la ka kham thei chi khanga cha ne che wanga na it take a process ya tam chang ka every year every class na tam tek la hi ma thala ka na tam khing sangai ka khani li awu wang ra ping li ina hang mai ba ba nong ra ping hi ka sap ai na dang ta na ram li school class khale na dang da awu walim so pam la ka pre ni monitor sa la ka nong ra education team thala kan mi ka sa lo lak mi ta la lairik pa wa them khwa yang na hot na phasarin pa mangla ring che pura ignore sai ka na win naw chi polio ga za khai tha ta aphaya ka mang ma tha de le la ga aphaya ga chi sheis la ga songja ma khui ka pai chik tha ga sa re che wa ga ni water education ga chi hi ba holistic ni ya phasarin mangla rin khani thu thi chi ignore ma sa pai me ne che wa ni khani thu thi chi ya phei wi phei tha da phasarin manglarin revali khangchi tamchi thela na win nauchi mathala kan yo kala chita kan na win nauchi masiman mara kala ran khamia awar hil ran mi hauda ran khamia awar chi mathala kan mu phala kaina tam wisapre ka chi awu wali ila kan sa de prasangai okay yeah arujle leaders pingli athomli la message mi ngai le sarala a church no itumwe elected representatives no itumwe CSO leaders mi no kanawa concluding remarks ada well I think in the teu mention sai now school institutions college no school no hi institution ka chi hiwa na ura ka chemui sa hoda hi pa hi li ka sa ban ding da political license sa ngai mane ka political way ism ba chila marang sa ngai mane shimkhu wi la ism la marang sa ngai mane ka hi phasarin manglarin khani tui saklak ka ne yang sang mi la ka school je ba holy sa lak kai na ma tha la ka na hai la ka khu ka to ngan sang la ka kala CSO khang ti ping church wi leader ping la ka to nga se sang chon ka to chon la ka I thu mi water mi hi ta shim kang sang ngai okay
ริงพานไอเร่โอจ้าอินิจันไพศาลก็อีจังดักจุงกะตำชคุยเร่ก็เลยทุ่มตังคูคอมมูนิตี้วังว่านาก็ท่าเล็กสายอีทุ่มวังมันสักลาใครรีสอร์สขังซาดเลยนู่นมังไงในทุ่มอาจจะลักจุงกะเนี่ยนาก็คุยสัมพันธ์ลิชิได้เร่อีทุ่มคิดละ hope size จ้ะ pedigree college บางมื้อจิละอีทุ่มตังคู community ลิวัตเตอร์มินลินู่นมังไงเนี่ยลักจุงกะตำชคุยไปก็ละหักสังเกตไปเลยสารดูฉันคุยนู่นสาวากิจิไซโก้ระมองพาไม่รู้เนาะกระตำนาวจุกไม่ดำทั้งไม่เสียมนาวเสียมรู้เนาะก็เลยกระตำนาวบางมื้อจิละอีทุ่มอจาปิงเนาะจุกไม่เสียมรู้เนาะจีนิ่งแชร์เลยเจนังso the best wishes มิดเลยอจาลีส่วนด้านนี้เลยตรักกันนี่สิดูวิ channel ทรูนี่มีจงกันเลยไอเดียเลย reach out chance แล้วกันนะฮักลักกันนะ service มีทะเล view ปิงก็ต้องกันนะลีก็ต้องมีโล subscribe แล้วสามีโลก็เลยฮิกท่าก็เลยวิบังไงนะอีทุ่มก็ต้องกันเลย corner ก็ชิบเลยว่าส่งแต่อีทุ่มตังคุลที่คุกแล้วก็สามียังกันสามีเรื่องก็ส่งลูกก็รับมีไปสิได้แต่ส่วนด้านนี้เลยตรักกันนี่แชร์ okay นิ่งแชร์อจาnextly ถ้าคุณไม่ topic ลีละอีทุ่มจันทร์ไปสร้างโรงชิไว้ซาเซ่ยังไงเลยอยากก็ลาจะ episode ยังมีใครอยาก recycle เลยนิ่งชิจุงกับพงชกตัวเลยก็อาจจะspecial สลัก episode ที่คุยชกเลยก็ professor Dr. Rinkhao Horam ini itu mui tangkhul community hi le watermin hi ka thada matha sang pai rak la gi thuk la ga na chan phai sang ro mai re and our personal experience sang la ga we take wak chung ga ithum li share sam ye ro ko hang da klei hi rhetoric sala ga na mung tak pa mung shok pa ka la da mangai na hang ba gi ning la shok tak leทั้งก็จะได้ช็อกได้เลย reality ที่ share สามีได้เลยก็ก็ละทั้งก็ไม่ทำคุยก็ให้ยากษาได้อีทุ่มอาปมฮิลีที่ถ้าก็มาทำไปเรื่องก็จะอุกลุงตรงดิ่งได้ share สามีได้เลยมาจากละกันอีทุ่มอาวาเป็นอีทุ่มนาวราเป็นทุกละกันมาจุกเสอีทุ่มมีรินฮิวอีทุ่มwaterมิรินฮิลีจุงกับเบสไซเนออินลาริกต่มาทำฮิลีมาทักละกันทำชิคุยให้จิตรานเนออีมังละอีทุ่มมีรินลีก็มาทักซาช็อกไปก็จิกท่านมาทักมาทำชิคุยก็ว่าแก่ก็ว่าน่าสลบจดโคจิวไว้ในทุ่มวัตถุมิรินสักละกันคุยเสจิวไว้นะอาวาเป็นนะนาวราเป็นทำชิดักเลยสักละกันคุยมีเสอีทุ่มนาวเสียมดักเลย school li ne college li ne chuwai na hili special attention mi se you now khitam dale you now kaling a jan dale you now kaling ma thad le chi theishin quick vai sa se ojang raping li you now kili ka thad le dog ji toi la gai nang san rock vai le sa se marama oja ping na now ra wi ka shok jang hilam thala gai ne thei chuwai nang san mi se awa ping private institution li tam dak le ping no government li tam dak le ping no equal salain treat sami se wat dak le basic salain le dak le ping je darkar chen mi se now ra ping nim tiong sakai se now ra ping na la awa ping na saklain sami dak le itum let's not take it for granted ka athang ishi professor na hangai ta da ambitious sami da competitive sami da I them ka vai sala gra ji hot na vai sa sei ji saklain hang ngai ne ojang raping la sak lagai na ka chi ja profession hili serious alain khuila ka samir le da shit sange ata hangai da now we mirin sem dak le ne generation aga sem dak le chi wani itum neglect ma sa ya se na ina shoi khai ji tran mi kuma ko mirin shoi mi bai ko generation aga shoi mi bai ko ka na inam thalagai sa khai ji tran na I will utmost salary wang mang muning la hi I will roll la ke dam thalagai sa khai ji tran wa now ba ji ke them thang mai ji tran na la ila nia ongre I will roll zang ji theishin kuida ot ka sala manga ba mai re ji ka chian shit ka sang le ka le itumwe ka thanobing li sak lagan appeal sangai atha hangai re itumwe community haksang re sang room se ji ka na thumui panglik chung khalei de le utmost priority education li mi phai sa se ka dei ji education manga ina da haksang re samo man re ji hangai priority hi education mi lak sei ji sakla gan appeal sak ngai ne thum psycho learning share next episode le matha khamai ithum chan phai khushok maman la ka hot na man re thum ko tong ga learning shi atam ji ka tom mi jing ji wang next episode le samphang sel shi sei mang pha mi share sei